kena. Ya buat kan. Please, jadi kan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balligh wa sallim. Ada random ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin mulkillahi Allah. Cina kan? Ada pakai pertama. Enggak. Dah aku bilang kita ni bukan Afrad. Yang Afrad ni bukan Yusuf di kamen ni. Anjing tiga bit. Anjing paling lekoi dia. Dah cepet. Bahasa Indonesia. Indonesia mah. Okey. Jiwat. Ya Allah curah rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad selamanya di dalam kekayaan kekekalan kerajaan ya Allah. Tolong. Bahasa Inggris dulu lah. Ya Allah, please show your tenderness so special to the Prophet Muhammad who is your God. May he always be under your Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Tolong ya lah sabar ikut. Ini belum balik dia. Ya Allah, Padam. Ya Allah, kursi rahmat selamat. Kau Nabi junjungan kulit Muhammad. Salawatnya dengan junjungan. Salawatnya itu pada kayunya Allah.
Jawa Ya Allah paling ora tak selamat